Evara خوش بینرین چارپل مدیا ایرام ده برنامه پانوراما ده و بوارانه به روژوین که اوا چند روژه لکردستان لولاتی مل کردستان بویرین که رودانه و لسر سیاستی لسر دروک امی بحثا به میوانی خواه باران حمزه و عزیز حاج و ازدمر امی بوارا بن روژوی بنرخینن ام هرسی بهورا و هلبت به تیبنی و پرسو و پیشنیاری واجی امی روژوی بنرین کاتچه هیا لی پیشه که ام درباز روژوی بن ویدیو کیمه هیا ام تخوازم ویدیو ببینن پاشه ایجا امی به میوانی خورا دست پی بکن و خیر هاتنا میوانی خواهش یا چه غمیز بکن بله بله برس باران حمزه تو بخیر هاتی سپاس و مالا بهره و هروها ماموستا عزیز حاجو اوز دمر تجي بخیر هاتی سرسرا سرچعوارا هاتی نبخیر دبن نبخیر دبن بله بله امی ایشف چند مجاری مهنه امی وان مجارا جبو بینرین چارپل مدیا کل ولاتی مل کردستانی هما بیجه سرانسری کردستانی رودانه و گرمجی امی لسر وانا باخفن امی هما یکسر در بازی مجارا خواه عولی بن امزانه که برس عزیز حاجو ازدمر بخواه کمپانیا زمان هنزانن که اوان دمک هر سال دوی دمی دا دست بید که اوان نیزیکی 11-12 ساله که زاروکن کرد بچن لدبستانا در سهل بشارتنه دا دوی امکانی دا زمان کردی ایدی چه زازاکی چه کرمانجی هل بجیرن جبویوی ده سری دا دست پیکی دا جبر هنکی آستنگیا خلق زیده نچو سریلی ندخست جبو زاری خواه لی اوه دمک چند ساله که دمجارا کرده دا گرم بیه و به گرمی لی دنیرن دچن زاروکی خواه قید کن لی دوی نابینی دا گلک پروبلم و آستنگی و هم جالی دولتی و هم جالی هنکی او کندن دا آستنگی و او درتین جبوی جی ای سالجی و نزدیک مهکیه کمپانیا جسری سالی ورده کمپانیا دست بکریه و ده سپاتی داجی ده بقده 20 سپاتی ده سپاتی 20 سپاتی باورکیم ملباخوانی ویسانده بو ده بقده لی اوا اوکیه دست بکرنه کمپانیا به همی اوای هم پارتی و ریخستن و دزگین سیویل و کومله و سازیین که تایبه جبو زمان تخبتن کسی نافدار هنرمند هر یکی جالی خواه به حول ده که زاروکین کرد بچن خواه قید بکن ایجا امی هلبر لحرم ماموستا عزیز بخواد ناوی کاری دایه جبوی جی آگاداریوی جی ایمزیده تره که پراتیک دایه از خوازم پیشی جی بپرسیم ماموستا کمپانیا زمان ای سال چا لگور پار ای سال چا دست بکر و پار گرم بو یا ای سال گرم خلق جبوی تشتی تتکاری هنک بحث و لباوه چه هیه دوی وارده بله باور بکن پاس
هم وکه خستنی و پلتفرم زمانی کودی شاخه باتمانی وکر بو پلتفرم زمانی کودی شاخه باتمانی دبن سیا پلتفرم زمانی کودی یا نوندی ده دورا ام بیشتر وکه دزگی سیویل و پارتی دناف ده دورا سی کسی ام کن بیشتر سابه اکتیف ناف تفکر که دبون ناف خباته که دبون گیش دزگه ها و ل ام چالکی درve مشک yani خباته که گله کی اسکان بیشتر سرکفتی بود تبی آستنگی devleti بخواه جبه گل devleti پر آستنگی در خسن مثلا حتی منی که bu ام pankarte که دارکنن رینتدان یا جیریه ام بیشتر پر جدا شانیمدن گل نجی چاره سرکردنی بو kampanya که باش بو چقدر سرکفتی بو وقتی که ناف مکتب به تایبتی مکتب میزن زیاده نه سرکفتی بو جبر کو لگوتن بنگه ها گو ام زمانی کودی بدن تونه لمکتب تایبتی افتشت هبون بیشتر گو ام لمکتب بخوی گریان ام خودی اصرار بون دیسا ایگو قیدی کنم باش چه بون دی وکه صنف وکه پول همه بیشه گشت ونه بون لباتمانی مخابن لی خباته که سکتی بو ای سال گو امتینه با هف ای سال شکستک هی وکه پلتفرم زمانی کودیجی شکستک خواهی لباتمانیت بیشم نش بوی آمدید بیشم تایبتیک جی مخابن هنک کوملی گوسه زمان دخبتین هم ام بیشن لکردستانی هم دوی کردستانی وکه متروپول جی هنک کوملی گوسه دخبتین سه زمان دخبتین ابنا دسته بجاته وکه خاپه که ایلان کن داخلینه که $15 دزگه اوسا به هفته وکه خاپه که ایلان کن و گوتن گو ام ایلا زمانی کردی پروردهیاوی و فرمیتاوی ام دخوازن و چکی زیده خوشست کردن چکا اوسا تکیلی گو ام دنه بخوشی اون زن دخوناد نبید خویه وکه ام بیشن مرکزی وکه ناوندی اوه پیشگیری که اوسا اجدل ندن لید ناو گلده ناو خلقی ده ای سال بالام دکشینی بالاوا اوسا تایبتی زارو که خواه دیچین جبوی زمانی کردی قید دکن فرقیه که جبوی گو ام دکبنه کلانا ما هزینه خو آماده کنه جبگو هی وقت جه ده ثبات روزه داویه پیشی چند روزه که میده کنه ادی دوه و کلانا و همه دست به خباته خو بکن هم به علی روزنامه‌وانه و هم علی چاو بیشن داخلیانیه و بروشیر گو ام کاربن بلا بکن آماده نه میواجی بلا بکن تنی فرقیه ای سالو پار او دزگه گو سه زمان دخبتین خویه وکن مرکزی وکن ناوندی از اوسا فرمیلت کن جبوی دسته بجاته خو قصد کن خو ضعیفت کن و خو ناد نپیش از وید بینم لی اویدی به تواهی دیسا آمادن جبوی و کمپانیای از کنم کورتاسی ویدشتی بیجم بله گلک سپاس البته از بزر بله از بزر باته هنک پر سنه از بزر ورم باته برز باران حمزه پیشی بدیتناتا درشا بجارتا کرد هل بجرن یا هل نبجرن
جبو کو پیش و بچه جبو کو خلق بکار به اگر کو عربه جبو کو خلق بکار به زار خو به لوی قید بکه دوی مرف چی بکه زانه کو اوا 11 ساله جد 2012 وردا جد 2012 وردا اف امکانه هيا لهنك علی دخوازن وی امکانی پوش بکن و ماموستا بست که نزدیک 16 17 دور تعدادار هب انستیانه خود گرام نبودن همی انستی کردیه و هنگ دزگه و سازیان دنجی دانه کلک افا بیان اگه خستنه ویژن işte em ava xape ava med xapine ava tiştekinine em illa dixwazin dibe zimanê Kurdî bibe resmî di nav destûra Tirkiyeyê ji bo wî jî çi dikin kar dikin nakin em wî jî nîqaş bikin lê ji bo cenabê te ev kamp ev imkana ev derfeta divê Kurd çawa bikarbînin bikarbînin ya neyne elbet gerek bikarbîn elbet gerek bikarbînin مامۆستا عەزیز مش باران پرسی ها ببوورە ev pirsa mij bo baran bû وەکی سۆرانەك تاینەکێکا کەس عەزیز دکارم دێلوان ڕازی بەرسی بدە ez pêşî dixwazim sira birê karkereket karê medya dê çavkar medya û hemû temaşawarên me hêvî em bikarin bernamekî kêrhatî bi hevdira derbas bikin keke Mîrza pirsa te yekê min ev e niha mere du alîkanî şîrove bikin yekser di Kurda da ev tiştê ye gelek radîkalin gelek tişta da dikarin bêjin kî em dixwazin ev zagora bingehî de dest cî bigire û rasterast zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdekirinê eva bawer kim tu Kurdekî tunekî evê tiştê naxwaze yani ne mümkün tiştê ku te naxwaze yani lê ev ji sloganê ji duruşmeyê zêdetir pêşte naçe yên mühim ev niha derfetekî di destê Kurda da heye li Bakurê Kurdistanê da ku bikaribin destekê bijarte li pola 5 6 heta 8 bikaribe bicîbîne lê em dema temaşe dikin di vê derê da jî bi sloganê girse wekî min got bi sloganê girse dikanê bi sloganê ya jî duruşmeyê yên gelek radîkal hinek ştab di pêşiya xwe lê bire min ew radîke duruşmeyê radîkal dersîba tu tiştekî nîne yani nabe bersîbekî tu tiştekî ji ber vê sedemê jî bijartina dersa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê sedî sed pêwîstiyekî gelekî mühim e ev du alî wî heye alîkî wî yek mirov dikare bêje Kurdistanê bi her şevekî hez dikin derfet çendî hendik jî bibe ji bo 4 sala jî bibe 5 6 7 8 di wê demê da jî bibe di pêdiviyekê be ew nasandina zimanê Kurdî ye li Bakurê Kurdistanê dibe Kurd helbeta xwe nîşan bide lê alîkî dinê jî heye devletê kare bêje ki bravo em 10 sala vê derfetê dayê we vê 10 sala da hûn dikarin pola xwe tijî bikin yani di polekî da 20 kes 30 kes 40 kes 50 kes nîne ya jî 15 kes nîne di vê derê de daxwaza zimanê Kurdî zimanê dayîkê li ew ê dixwazin dibistanê dixwazin eva paradoxkî gelek mezene navayna mew û di ew ê da milletê da millet ez bawer dikim negîştê ev vê têgîştîkê bingehî de negîştine da ku zarokê xwe bişînin zarokê xwe li wê derê perwerde bikin kêmtirîn zimanê dayîkê bi şêweyekî rastnivîsekî li wê derê fêr bibin li wê derê negîştin wê astê lê sedemê vê tiştê jî dîsa li Bakurê Kurdistanê rêxistinin saziyên dezgehên rêxistinê olê û çandî li Bakurê Kurdistanê ye bixabin ev jî rola xwe bi rêk û pek nalîzin temaşe bikin rêxistin ya jî saziyên Bakurê Kurdistanê heger tenya derdorê xwe bikaribin tanzîm bikin yani kesên xwediyê vê pêşniyarê bikaribin tanzîm bikin û di dibistana da bijî bike ez bawer dikim dê bersivekî gelek xurt bibe
داکو بیجن کی پول سدی کمترین شلوی سدی پنجی وی تجی بونه و داخواز کی گله که خورد هیه سبوی زمان دایی که زبوی زمان پرورده کرنه که داکو پولا دویمینه برای من به مرحله دویمینه اگر توی مرحله یکمین رکوپک بجینه ین دنیجه از سورگان پیشتر محقابن پیش تناشه یعنی پدوی سدی ست هیه دبی هر کردکی هر ولایت پرورکی کرد زارکی خو بنمالی خو دردار خو مروی خو بکاره به کانالیزل به اوی بکه بجارتنا درسا زمانی کردی بکه اگر اوی تشتنه که چونکه تالیکه خطرت که هر مدن لباکر کردستان اوی کو لباکر کردستان بخوابن پیشی مدکارو بگوتنم 15 سال پیش لباکر کردستان زمان کردی هین زندی بود ده همو کادا دکار بو او بکرانا بکار بانینا لینها خطرت که هر مدن هیه لبازار بکره چه همو درده اگر تو بو اصرار به زمان کردی قسنه که برسی بکی نابینه و یکسر زمان سردستی زمان ترکیه در که به پیشیاته یعنی جبر بسردمه فیدیوی زمان کردی و بجارتنا دست زمان کردی لبا کردستان براسی گلک مهمه از نخواهد دیتا وقت بین اگر او به جاره کردیم بگرد تو کرتایی نام باشه گلک سپاس بله از دیسا تیمپا ماموستا عزیز حاج ازدمر ماموستا تو زانی پار ده کارو باری چالاکین جبو که خلق بچه زمان زاق و قید که گلک دبستان گلکی ماموسته دبستانا دگوتن نزانم ولا ماموسته تن یاجی دگوتن دنا فرما دا زمانی کردی ندن ویساندن ده اوکا دا دگوتن ولا işte شاگرد که مجبوی امنی کارم درس بدن هجمارا خواهد تمام نکرنه ای سال دوی واریده تشتکی و ها هیه آنها یا نه از جبوی باتمانه بیجم جبه گل دفنه جدانه مثلا مدینه بیست گو ده فرما ده دسته کرمانجی tüne formada derken dersa kurmancı de tüne leya batmani anha mektebi go form hatine digiştade ego ketne dest usa bejim digiştade kurmancı he digiştade kurmancı udumilki yani zadaki he ertişteki eviniye par utine bu par beşe mebdarı zori didan visandın. Yani medgo illa dersa kurmancı gere evzarok gere kaydiyavi bibi. Mesela ser ekho bejin se çarket mi dersa ekho bilim go illa dersa bijate gere kurmancı hebi. Nivisandın. Kayıtkın le o pol venekin. Jbo go polek jivebi ev gazete ji hejman ne lazım? Mektebeke de duazda zarok. Duazda zarok. Rasmiyeti de çıkamaz mı? Duazda zarok. Jbo poleki duazda zarok besin. Jbo poleki. Logoya isa go ez bejim eve hejma sede beji yek je eve jbo go forme gotin batmani haya vegat işte midi dersa bijate jbo dersa bijate kurmancı he o bala mı ki şeymiş ki işkici presiye de bevala dersa bijate mi kurmancı nivisan diye jbo zarok yapan ev şeki eviniye le mesela Medine formda ketin go şu zamanı kurmancı falan o dersa bijate tüne jbini tüne ana gelehci bunun zam karşı çaresi bunun ne bu nizam de hali hazır batmani ev ve ereniye yani vaka form vaka mektep bu şekli ereniye ama eve disa vekin venekin evtiştekidi eva pola vekin venekin evtiştekidi jbeko evna hazriya sağla kediye ne ya isade de bir şey ev desa bir şartı gote bir şartın bu sağla kedi godes bebikin hazriya ve yani
مدرس بجات بشتي بازار روجا 20 روجا وی اف پول وبن تشکیو ساتون هل جبوی ساله کدیه اسکارم وی بیجم yani dişte وکه فرمی هذا حازب problemek ejdil xuyanlar ki hali hazır جبوی batman edbejim بله باشه انا جابت اسكيرغو هناكي علي اسال دتت يعني لتجوي درت كذا بلا اموان عليا نام باسكر امونا ناستكن لخيجوي از نال ديار بكر ما ازانم كو قال لك سازيين سيفيل قال لك سنديكاين ديار بكر قال لك يجي الكردستاني وقالك شخصيات او كبارتنا بون ايصال وهر وا بارتيون تركيا جي جبر مثلا هالبجارتنا برلمانتو تركي اوانا بخاجي ايصال بوتنسيال كي مزن داخواز دكن دنگي خو بلند كن بيانات درتخم ديفيجن دبي ام زارو كي خو ببن دبستانا دا درس هالبجارتي جوان هالبجارن كردية هالبجارن كو بچن اوكي باور كي كوجي تاثير ابدنا زدل سر هبه انسان تاثير ابد اما خوزن او تشنا منطقه الباتمان يجي وصافيات كل بروجيه yani hem هم partiyen devlet eşkeret bejin de sazmanı Kurdiye bebjerin o vakidiji ne senave partiyle em bejin de ve bir partiye ki anji vekile ki partiye brahatikaye ve beju de bejin ji o dezgah ji vakam bejin barona sendikana henek bejin yani ezna bejim tevaile vekil bejin به واسطه داخویانیه و واسطه روزنامه falan دبیجن دورده او برینیه لی وکرگو yani o platforma zamanı Kurdi eskarın bejim vakıpar ne aktife yani gel behtir aktif Azusa bejim gel behtir aktife بله اجی بحثاوید کند رژیم گل و سندیکا و سازی کمل دزگین سویل ایسال درکتنا لپیشیا او کانا وان سازیین کش بو زمان هاتنا او کرن دامزراندن لپیشیا وانا اجی وساد بیجim بله aynı usta beli kek baran dvivarida tiştek بیجی هیه اگر نام دربازی مجارا فایدن etmin Peki eser dest nişan piyajı dupat bekem ev tişte li Bakırı Kurdistan'e çı var zamanda çı perver zamanı vaki perverdekin Avladistan'a çı siyasete li kolana mukabil millet yajı gelime de peşiya saziye da demeşe ne li daviye saziye demeşe o pişiki paradokse ki eve valkeşe جبر 25 سال بره یا 30 سال بره ما بانیانه پیشه خو مدگوت پیشوازیا به ملت سازی دکن سازیین ین جواکی سازیین زمان اکادمیکرن ین رخصتنینه لیرو برواج بیه اتنیا دکارم و گوتنی و دوپات بکم پدوی کی گلک مزن هیا و دو هزی که فرمی هی یک به عالیه رخصتنه دا این dest nişan kirin ji bo zamanê Kurdê rêxistin ku baş bînin yê dinê jî gor ew ê dibêje em ser bixwenin û tenya bo zamanê Kurdî kar û xebatê xwe dixwazin bidomînin ji slogana pêşvetir pêşte neçûn ev jî handikapkî gelekî mezin li Bakurê Kurdistanê jiyana me heger bi Kurdî nebe hewnê me bi Kurdî nebe نرینه ما بکردی نفس کاری مگلک زحمته سویدار من وکر کردستان کمترین دست بجاتی دا هر پولی که جدهی زدتر کس لبه داری بجی ببه داکو
nerineki gerek vekili aşkere hemû kesi bizanı ve bêjin neteba Kurd li zimanê xwedî derkerin û ziman jî ji bo milleteke yekê serekê ye, esasî ye. Heger ziman nebe tu tiştekî şê nabe. Pê wî re gerek بله bêhnaşe. Spas. بله ام derbazê xala xwe didiya dibin بله hûn dizanin ku sê roj berê niha koordinatörê koşka spî bo karûbarên Rojhilata Navîn Erebî Bert McGurk bo seredanekî hate Başûrê Kurdistanê helbet li wê gelekî hevdîtina pêkanî pêşî bi Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî re rûnişt piştî wî bi Serok Barzanî re Mesûd Barzanî re rûnişt piştî wî bi aliyên evkê çi bin Bafil û Qubat Talebanî re rûnişt û paşê jî beyanekî dan em pêşiye ku bêne beyanê ez hema ji kekî Baran Hemze bipirsim tu viya çawa şîrove dikî divî demî da Makurk bo çi hat daxwaz çi bû çi dixwaze pêk bîne li wî herêmî belê Belekeke Mirza, ez bi kurtayî yekûyek biçim, koordinatör koşka spî bo karûbarên Rojhilata Navîn û li Afrikayê desthilatdar, yani bu xwe destnîşan hatiye kirin. Hatina wê li Başûrê Kurdistanê li geleka aliya hevdîtina pêkanîna wî jî nîşana ew ye, nîşana bi rastî qîmetdayîna Başûrê Kurdistanê li Bakurê yani Rojhilata Navîn da wekî partnerê xwe yên esasî dibînin, dixwazin bibînin, nekî dibînin, bixwazin bibînin bi şêwê tev digere. Jî koordinatörê koşka spî Makkar dê pêşhatina herî dawiyê em bijin li Başûrê Kurdistanê yên esasî li ser sekinin çi ye? Ev esasî herî mezin ew danûstandinekî li gel Herêma Kurdistanê û têkiliyên nava Bexdayê di wê warê de naxwazin Kurd û Kêmasiyekî rû bide ve Kurd û Kêmasî jê bibe sedemê pirsgirêke li Başûrê Kurdistanê. Heger li Başûrê Kurdistanê aramî çênebise, li Rojhilata Navîn ji bo aramî çênabe. Jî bingehê aramiya Başûrê Kurdistanê tevxebata giştî di navbera Hêzê Kurdistanî de derbas dibe, di navbera we re derbas dibe. Eger Hêzê Kurdistanê rêk û pêk nikaribin bên ba hevdû danûstandinekî Kurd navbera wan de çênabe bi şêweyekî pêşiya mala xwe serrast nekin gelek karê me zehmet dibe. Bi kurtayî me re çi dikarim bêjim? Heke heta îroros Hêzê Pêşmerge desthilatdariya Pêşmerge li Başûrê Kurdistanê yek rêzekî nebû di yek bin sîvanekê natiye honandin û li wê derê bicî nebiye ew serî de Kurd û Kêmasiya desthilatdariya Başûrê Kurdistanê ye. Yani Serokê Kurdistanê ye, Serokwezîrê Kurdistanê ye, partiyên siyasî yên Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê bana hemû yek û yek derece yekemîn de berpirsiyarê evê karê ne. Heger hûn vê karê nekin ji derve de mîsoger dê hinek xêrxwaz ez nabêjim ne xêrxwaz hinek xêrxwaz dê destê xwe babêjin bikaribin ew jê nekî ji bo berjewendiyekî çavê reçên yên Kurdan e. Ji bo berjewendiyê xwe bixwînin yani hatina wan enerjiye aramiya Rojhilata Navîn e têkçûna li Rojhilata Navîn em bêjin wekî îşî de Daişê bike da ku li wê derê tevhildanekî bike bikaribe hemû sîstema birûxîne ew zerarê wî ji wê derê şewa dest pê bikin li hemû rojavayê Ewropayê li hemû dunyayê dikin û tesîrê wî hemû tiştê bibîne. Îçarê di şer de Kurd bi rastî em dikarin bêjin ki şer de Kurd tu cara tiştên jê dihatin hêvîkirin li dawî nema her li pêş bûn. Yani bi
kahraman ki gelek mesela hezem peşmergel başarı Kurdistan'ı Rojava'yı Kurdistan'ı peşperi Hulmuca o Daesh'i Hulmuci gelek serkefti şerk kirin o gişten aseki her emezin ku hem bu dünya birumet peşevazi luvan kirin. Li evet vederi xalas nabe heger li başarı Kurdistan'ı ez dikarim bejim damazrandıra nododur li dikarim bejim ki جاره یکیم 2005 لباشوری کردستان پارلمانتو اکتیو ده کاروباری خدا دست به کاروباری خود کن اگر 2005 حتی ایرو روش 18 سال در باز بود هسی پیشمگه ناگیجه بنا یک سیوانه که نکاره به بیم به هفدو او نه کرتو کیماسیا یم بیانه کرتو کیماسیا ما بخویه دستلاتاری کردستانیه دستلاتاری کردستان نکاره بیجه که ام بخوازن اوه تکلیف بینن نه دبی دستلاتاری کردستان اوه اگر بکه بجی بینه نکو بیجه که ام بخوازن به چه او کن تک بینه نها هیر امام جلال بخو دبی هیواجوی دا هبانا yani رحمه خدا هزار جار رحم لیبه هبونا و بکش بو یکتی نشمان کردستان و جبو برجواندی باشوری کردستان و توای کردستان قیمتی گلک مزن بود. کاری bu kara یک دنگی که ناو یکتی نشمان کردستان درکتنا به ایرو ev heva dengi ki nava yekiti niştimanı Kurdistan'ı embe bibin tüneye. Mıxabın, hazar car mıxabın em me karasatı tuşti daxwaza serkabûnê li Başûrê Kurdistanê referandûmê dîtê çi kerasatê serê me de hate û berdewamiya wî çi ye û yekîtî niştimanê Kurdistan îro li kîja astê ye li kîja astê dimîne gelo rastî yekîtî niştimanê Kurdistan hîne yek wekî yekîtî niştimanê Kurdistan ya jî ji evê xwe derketî ji çarçava xwe derketî ya jî Parti Demokratîk Kurdistan li Başûrê Kurdistanê bi şêweyekî hevadengiyekî bikare bibe bersivekî ku herê partî Kuvvet li Başûrê Kurdistanê ew ê rola xwe bi ciddî naynin li wê derê bi me çebikiya hevdîtina Mekka li gel Kubat Talibanê li gel Baxil Talibanê bi taybet li hevdîtina wê Mesûd Barzanî ku ji hemû aliyê Kurda da wekî serokê Kurdistanê wî manevî tê ew kirin dest nîşan kirin nîşan didin dibe rola xwe bi rastî li Başûrê Kurdistanê baş bilîzin da ku bikare bin hêdî ew gazin de ji aliyê milletê ya jî ji aliyê derva da li ser me ferz nekin em bi xwe bikaribin bersivekî bibin li Başûrê Kurdistanê da ku evan tiştê awertel bi derê ji ortê rabin yên aramê bijî bikirin yani rewşekê nediyar li Başûrê Kurdistanê hîn berdewam in bixabe ji ber vê sedemê jî rewşa nediyar demekî berdewam bibe taybet Emerîkî û hêzê li dorû wî bi hevdûre kar dikin ev vê tiştê neqebûl dikin ne dixwazin vê tiştekî li Başûrê Kurdistanê rûdana wê berdewam bike çûnkî bercewendiya wan ew çax ji me zêdetir dikeve xeteriyetê hez dikin bi wê şêwê li Başûrê Kurdistanê yekvêzîkî taybet di hêzê pêşmergê de bibe bikaribin ve yek binê sîvanekî de ew bibe gelek mühim e serlêdana ew ê çûnkî teniya ew dine ew xwe tenê nine makar tenê nine yên enerjiye yên desthilatariya binesaziye yên aborî hemû grûbekî gelek bi ew bi hêz li Başûrê Kurdistanê û li Iraqê digerin dixwazin ev ê tiştê çareser bikin min teniya hêviya min mere hêvî dikare bike hêdî desthilatariya Başûrê Kurdistanê ne cî gazin de bibe ciyê kirinê bibe ne ciyê daxwazê bike bêje em hez dikin li Başûrê Kurdistanê her du hizbekî ji nêv nexê dibêje desthilatariya Kurdistanê ev ê tiştê tekez bike çawekî li Rojavayê Ewropayê demak Bismarck'da Almanya'da hemû eyaleta giya bi darê tiştê dibe birabe bi gîşte hevdû kirin milletekî li Başûrê Kurdistanê dibe metodê yên herî baş li wê derê bicî bînin û
Kurdistan birası metresiye ki mezun da hinci derbazdı be. Hayyan ev heze yekirti li başarı Kurdistan içine be ev metresiye me berdavan. Hevi darım serdidana بله makrakşi o hayat avişi bu karabe tesiri ki ereni li başarı Kurdistan'a. بله gelek spas استن با ماموستا عزیز ماموستا عزیز تو چواد نرخنی یعنی ما کورکات هرما کردستانه و herkes yaji نيرينا كه كل وي ديفيجن لوي هنا كيما سي هنا دنا بين كردا بخدا كيما سي هنا ونا بين كردا وعراق داجي هر وان كيما سي هنا ما كور كاتيه كو هم كردا لهف بينورا هم كردا عراقيه لهف بينورا بيانا كي جي ترخصتن بيانا قدا تبيجا ما كورك خواستيه هيجن بتايبه يكي جي هزه پیشمرگه که آوانه جبو یک کرنه هزه پیشمرگه و به سالانه او که کیجی گرتنه سرخواه سپانسوریا ویجید کن هم جالی آبوری و سپانسوریا وید کن هم عالی لشکری و سپانسوریا وید کن لیمه خوابن حتی نها جی او بو 10 سال وی کارید کن او 10 ساله هما بیجه تشتی کت خوازن ناتیه جی یکی جبویه و یکی جی ملت نهاد بیجل درو دورات بیجن ما کورکاتیه که نابرا یکیتی پارتی چیکه یا جی نابرا هیزن باشور کردستان لحف بینه وره مینا که چوال او که واشنگتن گرتن مام جلال و مسعود چون کتن وی داره اولوی لحف کرن هاتن کردستانه که بنگه کردستانه که دانین لحف بنگه هر لوی مایه بلکه باشاتر چیه و جبویجه اف جامعه هاتیه که کردان لحف بینه وره جناب تو چاد بیجی جبوی پیشی خواه ما گفت به سری خود بیجه پروبلمی جید بیجه و چاره سریعه جید بیجه ده بیجه هر دمی زیدتر پیوستیامه بیکریزی و هفکاری همو آلیا به تایبت یا پدکه و ینکه هی به تایبت پروبلما هر یمازن دنا واحد وکاره هم جاریه یکریزی گو نبهفله اونجی زن ve peli hinek parlamenter hinek vezir yeneke kovakşandın çün durketin hükümet işte got khas bike hinek astengi ajwadat hükümet bu khwa ve avjite de bu hinek astengi datxe o do bel kharabuni vejidi çu yani hükümet eğer hükümet be khwa diyatkin hükümet ve hükümeta Kurdistan diye seri haya beni. Le hükümet gönlü kaybı heyecina problem det Kevin. O yani az nakhazım ve peyveb kabenim edi hatibu kaysa şerji. Hatibu kaysa şereki nafhi işbe yani mala khodi ava gol dosya Kurdan hene. Az o saat bejim مالا خودی آوا دوسته کردن هم ل اروپا هم ل امریکا هنه وجبو به جوندی خو بنجی جبو هکش بو به جوندی خود کی لجبو به جوندی خو بنجی اف به جوندی وانا و یامه دبی شریکی هف جوی ما باور کم اسکان بجم او پروبلمی گو بوبون همه بیجه 106 هفته از به پیک آنی از کام بیجم پیک آنیش بگو هر دو علیه‌ای بیا دای گو بین با هف مجبور بن سوانج بگو مثلا کردستانی گل پیشه هتیشتی بی هیویدارم گو her dem pevistiyan ve makbul u Avrupiyan nebe u av yekrizya xo kabin xoştir ava bikin jbego edi jboyma kurda tevahi çirayeke و امریه ندن اولیه ندن پیشی و پیشی امریه ندن گو بختمه بطفه. بله گلک سپاس نه از دوی باوری دانینم که ام جوی زیده تر پاس و بکوین
li başûrê welatê xwe em ji vî zêdetir paşva bikevin. Ez xweş bînim ku ewana xwe problemê xwe zanin û rê lê digerin ku rêya çareseriyê jî lê digerin. Ewana xwe jî zanin ku dîroka wanê ku bi salan e bi hev re jiyane bi salan e nakokî çêbiye bi salan e ew biye lê çi kirine dîsa jî hatine bahev û niha jî eva bû 30 sal û wekî Birêz Baran Hemze jî behs kir ji 2005 ver da êdî bû destûrî ku ew kê navnetewî wana wek welatekî wek ewkekî qebûl kirin ku beşekî di Iraqê de wek federalî qebûl kirin bi destûrê hatiye qebûl kirin di dinyayê de ji vî zêdetir paş ve gav naveje lê ئێمە ئەم وەختێ لەسەر daxivin divêjin em çima hê li virin yani 20 sal e silhiyet destê me de em çima hê li virin divê me ez bixwe xweş bînim ku dê çareserî bixwe bibîne elbet dê dost jî bikevine navbenê û nizam û dijmin jî dê tiliya xwe bixine lê dê ew bibe ez dibêjim dê çareser bibe wana dê دوی او کی دانه ایجا البت کو مرف دولت دنیای دنیره وقتی که دمزرینه چه سانجیا کشاندنه حتی که هاتنه مرحله کی ایمجی آنها سانجیه منه سانجیه که ایدی زاروک بونه سانجیه ویه کل دویه ده او سانجونه او سانجیانه ده البت هیدی باش ببن و امجی وک ولاتên dinya wek dewletên dinyayê dê em jî bigîjin hedefa xwe û hedef jî ew e ji xwe arman jî ew e belê Birêz Baran bekê min giran xeber da na giranî ne ew hêviya min her tim xurte îlla ew ê çêbî İlla evê çêbî lê mesela goldereng dikeve em pê hez em jî wî dibêjin dibêje em serê xwe jî dê bişkinin lê em serê hev jî bişkinin dê em çêkin yanî ma ew nîne Birêz Baran tu çi dibêjî divî warî da yanî tiştek ku tu lê zêde bikî ji van gotina tu zanî du sê xala da beyan dan konsolanta li Hewlêrê Amerika beyanekî derxist li ser hevdîtinên wana û duî beyanî da ew kê roniyê ew kê dixuye ya jî ez wisa şîrove dikim roniyê ku tê sibê du siba demekî Kurd da dê hinekî pêngav werne avêtin û Başûrê Kurdistanê jî xwe ji bo helbijartinê jî amade bike Taban kek müze niha hilbijartinekî paqij û dadgehî li Başûrê Kurdistan pêdivîkê herî mezin e divê ew tişt pêk were yên serokê yên xwezayiyê dê Kek Mesûd evî dest nîşan dikir ji xudaxwaza wî jî wê warê de gelek vekirî û eşkere ye yên dinê jî mesaja yek konsulxana evê Hewlêrê gelek tiştekî eşkerekî gelek balkêş e bo şavê we hemû nereviya ye vekirî daxivin yanî belê gelek vekirî dibêjin hem wî dest nîşan dike yên sereke jî dibêjin yekrêziya li Başûrê Kurdistanê yanî Kurd dibin bi çi şêweyê dibe birabî be bigîjin desthilatdariyekî yekgirtê li Başûrê Kurdistan ev tişt dibe pêk were ême jî bawerim gelek xurt e li Başûrê Kurdistanê hinek tişt teniya ne destê ew ê dabû yên desthilatdariya Başûrê Kurdistan em jî dizanin zehmetî wan dizanin çixwasa asengî li pêşiya wan heye kêmîn li pêşiya wan heye destverdana cîranê nebixêr ka çi dixwazin bi serê wan da bînin awayî ke li kê derê em biçin serê hêvî jî ev destê xwe dirêj eger bikarbin destê xwe dirêjî wê derê bike wê derê jî xirab bike neylinkî Kurd bigîjin mafê xwe deva Kurd di rojhilata navîn de ew qas di şefê di xirab ta bi rastî destanekî gelek baş dinivîsînin em ji aliyê tijî dibê mezerke em dikarin bêjin ki ev îskanekî ye lê dema temaşe bikî ji nîvî kêmtir e
لی هگر امتنیا جوری تماشا بکن من مالک خو آواکر اما خراب کن یعنی دمور داره لی بلی تماشا بکی که هیه کده جیان پیدا ایه جی اکتیفه و در روشلات نابینداجی کرد دا اثبات کرن که دکارن اداره خود بکن دکارن هر دولتی هردم روشلات نابین پک بینه و دوی واردات پیشوازی تنیه کرد دکارن بکن نه که ام پسنداری دکن لی کرد براستی دوی وارده گلک جیرن باشترن او خاصه امکانی وان مجالی وان خراب هیه وان مجالی خراب تاجی دکارن جیانه که جنوبا بریبا ببر بله امتکارن بیجن که در روشلات ناوین در 15-20 ساله دواری دموکراسی دا نافخه دا دواری دموکراسی دا جیناری خواه گلکی باشترن بله ما مستد ویواری دا تشتاکتن بیجی هیا اگه نام در بازی خاله خواهی دنید بن نه تماما بله بله ام در بازی خاله خواهی سیاد بن خالق مجلس هالبجارتنين تناصر وكومار وبرلمانتو تركيا والليفين بارتيين كردستانية يعني جناب وجي جنيزيك وآقاهدارك وآفا نيزيكي 6-7 مها لتركيا ولهروها لبربايوي باكوري كردستاني جي باي هالبجارتني چقدر چه گرد به دست بگیری و چقدر چه گرد به و گرم جید به البته هلبجارتنین ترکیه ام بخوازن نخوازن باندورکی مزن لسر باکوری ولات مجی دیگه و امجی کتنه ناوه گلک سببی وی هنه اما سببی به هفره باخفن اوکی ترکیه 3-4 حب جبهه چه بونه ام تکارم بیجن 4 حبه و هر چار آداجی که عمله دنیرن و دخوینن یک گوتنکی جبو برجواندی جبو داهات جبو گلین باکوری کردستان دنا برنامه واندا تنه حتی که یک بست کجی ادنا تا بهره ایریشوید کن همه دوی اوکیدانه چه پلاتفورما کدو آزادیه چه پلاتفورما جمهور چه پلاتفورما ملی چه پلاتفورما جب ور حاصل حمید عینی او کداد دمشن لسر پرکینه به هفراد دمشن لئیمه باکوری کردستانی البت پارتیه می سیاسی جی لگور وی و لگور برجواندین کردا لوین پارتیین کردستانی جهنه باکوری کردستانه امل سروی باخفن پارتیین کردستانی جی نهات خوازن نافخدا جبهه چیکن نافخدا پلاتفورما چیکن یا جی نافخدا پیکاتن چه بکن ایجا هنه که او پیکاتن ام بیجن لسر گلو لسر بس جبو هالبجارتنا ياجي او كي دوامي جبو برجواندين گلين باكوري كردستاني بردوام به ياجي بس جبو هالبجارتنا به لسر ويجي ايبكي نقاشنا ايبكي لفنا ايبكي شونو هاتن جهنا از بزفرموا از هما كيك باران حمزه بپرسم تو هالبجارتن ایسال او جبهن کل ترکیه هاتنه تا مزراندن و روشا پارتی و ریخستن کردستانی چوادن نرخینی بله من براسي جلك دلكي جر من حظ ذكر بقولنا لباكوري كردستانه هذا كردستانه ريكوبيك وداكو بكاربان دافازي يكوني هفرش بشيوه كي رجرايا قشترا بملت خدا بكار باروا بكن وويتشتي دنا باجيان دا براسي بكاربن بدن مشاندن وجي داخل مخابنة زوتشين كارم بيجا نها لهجبرجاتنا تركيا لباكوري كردستانه ام كان ببيجا اساسي كي جبوي باكوري كردستانه رولي كي اساسي بليس ناقي يعني ندوي كما تمام لتركيا دو
اصلی خود دو عالی هی چهار عالی از وکی چهار عالی نه اونا که نه نرفین میاد نجی وکی در که رنگی که شکل بدارید میش بر دو اساس هی لترکیه یک نهاد سلاطریه که به سرکاتی اک پارتی و اردوغان را تیمشاندن او هلی کی گله که ریکو پک 20 ساله سرکاتیا یه ترکیه دکن به شیوهی که حالی که de partiya gel yen vekî bi navê Tirkî CHP der du rayî pênc partiyê dinê yên Tirkiye ew jî hez dikin faktorekî pêşberî wî dikaribin bi çi dibêjin bi koalasyonekî kesekî derxinin pêşiya wî da ku bikaribin bi xwe bibin desthilat lê mixabin aliyekî rêk û pêk e çünkü yek ew heye nava du lêvadayê hemû tiştê xwe bi serokatiya AK Parti bi şêweyekî gotina wî erdê namîne hemû kes rêxistinê wî bi her şêweyê li pê wî diçe û gotinê wî bi rêva dibe yani yek denge yek rêye û yek rêbaz e ji ber wî sedemê di wan da problemekî ew tune yên sereke nîne di kar û xebatê wan da problem di muhalefeta evê da ye yên Tirkiyeyê da ye muhalefeta Tirkiye CHP û li gel derdor wî pênc partiyê dina heta niha jî nekaribin bi yek dengekî pêşberî wî yek mirovkî destnîşan bike ji nava xwe destnîşan bike bibêjin da ku ev jî namzet têmeyê em hemû pênc ya şeş rêxistin li paş bînin û wisa dimeşirin hîn jî di navbeyna evê da vê şeş kolî de şeş rêxistinekî yek masayekî de rûdine navbeyna wan da lîstikê nexweş navbeyna wan da berdewam dikin hez dikin di navbeyna rêxistinekê dinê da însanî dina destnîşan bikin da ku yên dereceyê kemîn da wekî Kılıçdaroğlu wekî yê dina münaqaşa wan nayê kirin ewan ji evê derkînin ji roja vê derkînin asê xwe ev ya bê rûmetiya şeş rêxistinên kî partiyekên yên Tirkiye di masayekî da wekî koalisyon xwe dibînin wekî muhalefet dibînin bê evê wan e bê şexsiyetiya wanekî navbeyna xwe da ne durustin û nikaribin yekî namzetkî niha navbeyna xwe da destnîşan bike ji ber vê sedemê bo min balkêş nine zêde jî ew jî nine bi rastî bêjin kî tu baweriya we baweriya te bi ew ê heyî parlamenterîzma Tirkiyeyê tune yani tu tiştekî ji bo Kurda li Bakurê Kurdistanê bîne heta îro roşê nebiye ji ber şûn da jî bi vê şêweyê bi vê mecalê xwe tiştekî bîne nîne alîkê dinê yên lingê sêyemîn heye lingê sêyemîn jî li Bakurê Kurdistanê girse Kurdistan Kurd lê mejî ne Kurd bi çepîtî ya jî bi Kemalî Sera didin distînin bi şêweyê dimeşin partiya gele jî li Bakurê Kurdistanê herî bi hêze herî bi tanzîme hemû bajarokê Kurdistanê de bi tanzîmin û bi rastî jî girsekî gelekî bi kuveçê li gel wan heye lê ewana jî mixabin heta îro roj yani ji damezirandina xwe heta îro roj ji bo dahatiya netewek Kurd daxwazê wan konkret çê nebî û ji vê saetê şûn da jî çêbirave ne mümkün e ji xwe çünkü evê xwe dikin ji xwe destnîşan dikin em Tirkiye partiyekê yên Tirkiyeyê ne ji ber vê sedemê jî netew o yani al sînor erdnîgarî desthilatarî ji bo me ew nine zêde mühim nine bi vê şêweyê jî tevgerin wisa jî ew biçin heta dawî jî de wisa biçin yên lingekî dinê heye di kategoriya siyemîn da yên merhala duyemî de hêzekî dibêjin em Kurdistanê wekî Partiya Azadiya Kurdistan ve Partiya Sosyalîst Kurdistan ve Partiya Demokratîk Kurdistan ku sê alînin sê bejin warê tanzîmê de mixabin her yek ji hevdû ew kirin bê tesîr bûn bê şêweyê kar û xebatê xwe ya jî tevgera demokratîkî û hinekê grûpê dinane
نابانا وراجي هبا دنگی که ریکو پک مقام حتی ایروش بسرنه کتن بیش نابانا ما دا گواره رامان و فکری و داخواز ایدان تشتکی مثلا جداهی تونه یک کسی که بر پرسریازی دستلاتاریه ریختن که دکا رابه بیشه که فرق همه جوه داره این استراتژیک اوه بیشه نینه yani se lezor pej loxare em hemû mîne hevdo difikirin yani îdeoloji hêdî xelas bê li Bakurê Kurdistanê kesî ki qîma xwe bê îdeolojiyan nayne îtibara xwe jî bê îdeolojiyan nayne ew dilê cî dilêşiyekê yên hêzekên bi rastî dilsozin ku serî dest dibêjimekî pak e PSK'yê û derdorê wan rêxistinê di navê grûpê din de ku bi rastî hez dikin xeroxebatî bikin ana gorê hêzê xwe ew ê xwe lê divê hilbijartinê da jî heger bikarin bixwazin tesîrekê rengekî li hilbijartinê bikin divê pêşiya wê pêşhazirîkê gelek baş hebe konkret vîtirênê wan gelek dagirtî be û divê wan vîtirênê xwe da dikarin bibêjin ki konsept çi ye çi dixwazin û bi çi şêweyê tev gerin evî divê bingehîtî jî bike wekî min gote wekî kesekê di hilbijartina parlamentoyê de divê rewşê de divê zagona bingehî de ez ji bo netewek Kurd tu tiştekî bikare bibînin nabînim û wekî kesekê li gel vê hilbijartinê jî ne serê xwe dişînin ne zê ew dibin li gel dibin lê eger Hêzê Kurdistanê bikaribin bi rastî bi hevdûre tev bigerin tesîrekî erenî dikarin li partî dina bikin da ku bikaribin belkî zamanı, çandê, hunerê divê warê da ew bikin bikaribin tiştekî pêkhatî berhev didabîye yani can cana me re ecêb dimîne yek desthilatdarîkî ya jî berpirsyarێkî di rêxistinekî di dikarî bibînî sê roşûn de ya jî hefteyekî şûn de berûvacî wî rêxistinekî dînê da cî dikirin û daxwaz hemû kes li ser yekrêziya bizava Kurd li Bakurê Kurdistanê dike lê mixabin ev çi sedeme her yek vê daxwazê dipejirîne lê di jiyanê de heta îroj gavekî erenî pêk nehate û nikaribûn helbestekî yekgirtê pêşberê kar û ferasetê miletê Kurd helbestekî yekgirtê nîşan bide ew dilê ciyê dilêşî ye ez hêvîdarim bikaribin divê warê da jî hevdengîkî xweş bi hevdû re bibînin û bikaribin biçûk jî bibe rolekî biçûk jî bibe nasandina ziman nasnama Kurd eger zagona bingehî de bikaribin tek bînin li gel partiyên muhalîf divê warê da ez bawer kim lê destketikî herî mezin bibe li Bakurê Kurdistanê heger bidin pêşiya xwe vê tiştê bike Kurd û Kemasê ez divê hilbijartin de vê ew tiştî bine ez zanim pêşniyar hilbijartin lê tiştekî jî dest boy me neyne lê hinekî tiştekî îstîfade jî em jê bikin heye avana jî wekî me gote bi yekrêziya Hêzê Kurdistanê partî sazî û destgehê Rêxistanê bikarin bi hevdûre kar û xebatê xwe bikin ancak bi şeklê bikarin berşevekê bibe Belê belê gelek spas em ê cardin werin bate ji ber ku hinek tiştene divê em hinekî li ser biaxivin biçin ba mamoste Ezîz mamoste Ezîz tu di nav dayî û her roj dişopînî û gudarî jî dikî ji nêzik ve dişopînî kekbaran behsa tevgera bêjin ê Tirkiyeyî kir helbet ê Bakurê Kurdistanê jî kir tu çawa dibînî yanî dê Tirkiye hilbijartinekî çê bike hem serokkomarê xwe hilbijêre û hem jî endamê parlamentoya xwe hilbijêre û dê were Kurdistanê were Bakurê Kurdistanê li wê jî bibe namzet û li wê jî li Tirkiye ji sêwasê wê de çi dike dê li sêwasê vir da jî dê aynî tiştî bike bixwaze aynî tiştî bike di vir de rola giring partî û rêxistinên Kurdistanî ne partî û rêxistinên Kurdistanî elbet ewkê wan hene hewlê wan hene û daxwaz û ewkê wan jî di rojevê de ye û ne teze ye jî
ne teze jî û ji bo wî jî gelek cara jî ew ka çêkirine bêjin bereya çêkirine, piloka çêkirine, hevkariya çêkirine hema bêje eva nêzîkî salekiye pak û PSK û tevger bi hevra ji bo daxwazên acîl bi hevra kar dikin ku bi rastî ku dikare bi wan daxwaza dikare gelek aliyên sivîl û sazî û partiyên Kurdistanî dikare bîne were bayev ku tu kesekî ku bêje ez Kurdim li dij bikaribe li dij derkeve li dij wan daxwaza derkeve nîne nikare tune jî lê dibe bi rêxistinî bike rêxistina xwe duî warî de kar bike yanî kar jira kar dibêje kekbaran jî behsa wî dike dibe ev karana têr nakin dibe zêdetir kar bikin û der û dorê din jî bînin baxa cenabê te çawa dibîne yani ev tu çawa dinirxînî hilbijartinên partiyên Tirkiyeyê karê ku anha ew dikin tiştê ku ew dibêjin û li hember wî Partî û Rêxistinên Kurdistanî. Belê ji bo kekê baran te got weke gohdû bê ez nav de bim te wisa hesban kekê baran wala tiştekî me neşt ez wê bêjim henekî wek kilometre dûr e wek kilometre dûr e eger na dûr nîne başa kilometre min fehm kir belê yek jê yani ji bo em bêjin Tifaka Cumhur û Tifaka Millet diyare tê de Kurdbûn û ser Kurda tiştek tune yek bêjê mesela Kurda çareser kiriye yani me tu nekiriye bu emanet bêjî dîjî bemê ya Cumhuriyê bemê pirsgirêka Kurda çareser bikin parlamentoyê de yani bi erê û bi nayê ew ê destê xwe rakin erê an na ew jî mana wê na çareser nabe na çareser nabe yani mana wê ew e yani bu away şoya Tifaka Siya gom bêjin ya Partiya Gel yani şu nahcem bêjin ku Kurd nahsibêne mêjî ne Kurd e tamam govde û rey gişt Kurdin lê mêjî ne Kurd û hişkeye di bername xwe bi her tiştê xwe jî diyar dikin yani ne tiştekî veşar diye diyar dikin lê gu em têne mesela Partiyên Kurdistanî rastî em ji tiştekî de hêne hazir ji tiştekî de me yani gu em karibin weke kekê baran got tu cuda bûna me jî tune tu cuda bûne em tev bêjin Kurd û Kurdistan em tev bêjin welatekî me aleke me dîrokê me zimanekî me ev tişt hene û gerek em ji bo vê re bixebitin weke em êdî bûye mesela daxwazên lezgînê acîl jî em dixwazin ser vana bêne ba hev got bi fikr û raman bêjî yekî got cuda bifikrî tune yekî got cuda bifikrî tune lê ka em bi hev re bikevin ittifaqekê an jî navendeke hevkariyê bi hev re ava kin herêkî ji aliyekî çivekê dide xwe em rastî ew tesîra biroka Kurdî ya berê ji wextê hilbijartinê elbette tesîrek di nav civakê de jî kiriye nav wa partiyê got civat dine xwe nav wa de jî kiriye û anha jî yek ji wan nikare bên na lê nayê jî weke erînî jî nayê di ittifaka de mixabin vîrusek nav me Kurdistaniyan de he vîrusek he em ê çawa paqij bikin divê em xwedî israr bin divê bêwestan em ser vêna bixebitin bêwestan em nebêjin sebep falan kese sebep filan kese sebep dev ji vî ver de ev tiştê wisa qet û qet gere tune bî
bir şekilde ki Parti Kürdistan'ı goxorusa penasedikin bir şekilde ki yek bir yek anji behevre nav tevgereki de be nav xabata ke hevbeş de be nav anji tıfakna kalbe ava beki jiboy vena kere xodi ısrar bi çareseri dude ya parlamento işkomugo parlamento nece çareseri nece çareseri çareseri eve go kutbebin aliye ittifakek o beşin em ve mesele ise mase guftugo bakın müjül bebin ser mase ne nava parlamentoda erina ne bu işikli le manevi ne eve go parlamento tüne manevi işi ne eve parlamento he o parlamento ve tesirek serme biki be ereni veya neni ve serme biki jbo ve na mekaiba tfakeke çi şekli ba tfakeke bijatni an tfakeke netavai betevahi mekaiba ambuba yek o be va partiya va cepha kid be bebi mekaiba bu run o bazar bakın Markaza gona Türkiye huyaye pişti ve bijatne evi ne guhatin te de çebin o goravi jeve kanunu vaji ne guhatin çebin em karbon tişteki kudi çıbıkni hiç bu mesele keftine çıbıkni yani pervedaya zaman o zaman befermi ob seri hoş ora şekil goye kalbe bıhi seri hoş nasandına Kurdistan'da bir seri hoş ora şekil goye kalbe yek kalbe bejeva parlamentek Kurdistan'ı falan başarı parlamenter Kurdistan bir seri hoş ora şekil yani ama parlamentoyu tünne emnikan behsbin jbego tesir eksemet ki illa ve tesir eksemet ki le necihit çareseriye ev işte belki proje cüda xuyatkin le behve gredayine ez kalmoy bejim hevleke go parti Kurdistani dehnek çavekiya da kalbin bene bahev utene bahev eleni venad mezin anha ez vekili bejim hak par bxoji خویه مافی البجاتنی خویه مافی البجاتنی استاندیه او بخواه ازوا پیروز جید کم یعنی لی ام کمایی خوشی گره ببین وقتی ایلا وقتی گم بیشین ام بینه باهف ام کمایی خوشی ببینن و وقت سر پرینسیبا ام کاربن سر تشنال هف بکن اما navendeki hevkayı ama ittifak am çi navile bikin bes am karbin bene bahev o nego am bene bahev slavek ibdin ne bu emani ne mesela diyalogu am karbin behevre bimeşin hangi asıl bejim evi tesirek se parlamentoyu u sevam egot parlamentoyu dene kijan Parti bin ez bahsa Parti Türkiye'yi tıkım evet tesirek sevaji çebi o Amerika'nın sen nave kurda müşulbin dedi. Sen nave kurda Amerika'nın müşulbin. Spas. بله gelek spas elbet li vir zafen û axaftin jî meriv dikare li ser helbijarxane ya jî bloka Kurdî û daxwazên Kurdî çawa meriv biaxife li ser wî jî meriv dikare gelekî zêde biaxife lê elbet partî û rêxistinên Kurdistanî vê rewşî dixwada jî dibînin û pêşa roja xwe jî dibînin ji bo wê çiqa hewl tê dayên çiqa gav tê avêtin ew dikare meriv dikare kêm zêde cî nîqaşê meriv nîqaş bike ez dibêjim van roja dîsa va partiyên Kurdistanî pênc şeş hebê wî hewl didin ku bereyekî Kurdistanî ya jî bêjim blokekî Kurdistanî pêk bînin helbet ne helbijartin tenê blokekî daîmî ku bikarbe hergav daxwazên xwe di nava civaka xwe de û civaka derva da jî
bine rojeve û bikarbe baxwe bikare bazarî jî bike ji bo Kurda ew lazim e ew blok lazim e ew cephe ew bere lazim e ji bo wî kar tê kirin îca çiqasa bi ser dikeve em wî nizanin lê helbet ji bo hilbijartina jî meriv dikare bi hinek kara bide bistîne lê eger bloka tê daîmî ku daxwazên te bikarbe bîne ziman û li ser wî bikarbe bi hinek kara bi der û durara rûnê û bikarbe bazarî bike bikarbe baxwe eger ew nebe hilbijartinê rojane ye sibê dusba piştî sê mehî meha gulanê ku temam bû ew jî temam be û tu kesekî jî ku wana rayê xwe girtin çûnê dî kesekê rû nade dikare rû nede te jî eger cephekî te tinebe eger bereyekî te tinebe eger te protokolekî berastî ku bi îmzekirî bi ew ku nizam çi wek pêwîst te nekiribe elbette kî wî ew tune lê bi giştî ez dibêjim em nikarin parlamentoya hilbijartinê ya jî hilbijartinê bavêjina alîkî dibe çi legal çi illegal yani tê bîra min 40 sal berê 50 sal berê partiyê me illegal bûn me namzet serbixwe datine em diçûn gunde me propaganda xwe dikir me propaganda hilbijartinê jî nedikir yani li vir jî ev derfet heye ku Kurd bi rêya hilbijartinê bikevin nav girseya ji ber ku girse hemî dû werdana hîşare hemî guhê wan vekiriye li gor ew kê dixwazin tişta bibîsin eva jî derfetekî ku ev partî û rêxistinên Kurdistanî bikarbin biçin bikevin nav girseya bikarbin biçin nav xelqê derkevin kolana beyana belakin mitînga xwe pêşandana çêkin mitînga çêkin dikarin wan tişta bikin derfeta wî çêdibe ji bo wî jî dibe em ya jî dibe partiyên Kurdistanî wî baş bikarbînin wî derfetî li gor qam û qidûmê xwe çi dikarin bikin lê divê meriv ji bîr jî neke meriv dikare wek proje parlamentoya Tirkiye tu dikarî yek dudiya bişînî wê li wê bes her ro bêje Kurdistan û her carê ku got Kurdistan jî 1000 lîra jî ceza bixwe qe problem nîne bir her ro bêje Kurdistan û 1000 lîra jî ceza bixwe bêje perê we jî pêşîn dibe we dibêjim Kurdistan eva jî rêkî propaganda ye eva jî rêyekî çalakiyê ye eger derfet hebe meriv dikare wî jî bike wek milîtanî wek ew meriv dikare wan tişta jî bike lê ez jî dibêjim yani dibêjim parlamentoya Tirkiye ciyê çareseriya pirsa Kurd nîne ciyê çareseriya pirsa Kurd dezgeh û sazî û rêxistinên Kurdistanî ne û her wiha Kurdistanê dagîr kirine dibe rûnên wek du terefa rûnên li ser çareseriyê li hev bikin ya jî biaxivin çareseriya we û çareserî eger em bikarbin li qada Şêx Saîd ya jî nizanim meydana Dêrsimê li ba Seyid Riza eger em bikarbin bi 10,000 bi 20,000 bi milyona xelkê xwe bicivînin bêjin wala em filan tiştî dixwazin elbet ew çax em bi rêxistinî ne ew çax em ê bikarbin daxwazê xwe jî bicîbînin ku ewana jî li me binêrin yani ku an em 10 partiyên Kurdistanî li hev bikin û bêjin em sibê mitîngekî dikin û 100 kes jî nikarbin bicivînin tu meعنawî jî nîne yani belê kekbaran tiştekî ku tu bêjî me zêde kir ne tiştek zêde tu ne ye eger pirsem ez kirim berçî bidûm bu got tiştekî ez zêde bêjim nîne di wê warê de wextê me jî zêde çû çunkî hêd xalê me hene dil dixwazim bi her şêweyê de refleksên yên hêzên Kurdistanî bi hevdûra bibin bikaribin bibin refleksekî yên Kurdistanî yên hêvî û moralekî mezin bidin miletê me jê da ku em ji pêra kêfxweş bibin yani herî dawiyê dikare wî ser dide belê gel eva jî li ser hişmendiya netewî ye li ser daxwaz û ew kê netewî ye em vî mijara xwe ha jî li dû xwe dihêlin diçin mijara dinê belê Serok Wezîra Hikûmeta Herêma Kurdistanê
هفته چوی یا اف هفته درو بره لداوسی بو لداوسی به گل کسرا هفدیتنا چکرن به سروک وزیر بلژیکا را هفدیتنا چکرن به بلایر را هفدیتنا چکرن به دو دولت عربی را هفدیتنا چکرن و گلکی پیوندین او جدان يعني هم حساب بك دولة تركيا كسي وك دولة غازي نكرم بلكي غازي بابا جان كرن او جي وك شخص كي جبر نيزيكي اوروبا غازي وان كربون ل سروكي هريما كردستان بوفد خوفا بهيئة خوف ليبو وبجلكي دبلوماسي كي باش كريه بقاسيكو مشو بانديه جوينين وها يا جتشونين وها البت تين و واته که دیده کردن نکاره شعبی خود بگیره و هر وها وانا دخل و کرد دیدنا پلتفرم تا به آوایی کی شهرستانی به آوایی کی وک اصول و قان او کن دولت بونه دنا جوینا دانه و رئیسدار مسرور برزانی جی سروکی پارلمانت هرما کردستان به گروه خواه لوی بو از بما با باران من هناك تشتاقوت جنابته شواد دنرخين يعني جوينين وها ومعرفت كارات تشجوي درخت تشقازان جدا مرفا يا اس بكورتاي يكتشتكي كارم بيجم كارم يكتشتكي سريدا بيجم و خواندنا سرکوزیر هرما کردستان لداوس جی شانازیه گلک کتو کرمانجی جی گلک شانازیه دور 2000 کس دستلاتار ین ولاتا جرلوی در بیجی بو کارسازی وان dünyada dikarın roleki ereni bilizin به هر شی وکیل در آماده بود رضا که مسرور کردستان جیوال پیشیوان چوا مگو آلا کردستان جیوال پیشیوان بله ماجیو خسر چه جیو خسر بچه از daha dikarım tişteki beşim ام 2006 ya hat bu em Başarı Kürdistan'ı bu منطقه بارزان بو یک مالاسوار منجره خود رحمه الله بکه انسان که جه پیشمرگی که قهرمان سرلشکر که قهرمان کی بو او جه مالا بارزانیه بو میگوت اره مام بو تا هری خوش بو بو تا جانم ده هری تشتی خوش او بو جه کاک مسعود را ند گوتن yani سروک کردستان چه گوت مسعود دما کی چو امریکا لگل جورج بوش رونشتن با من سرکفتن هری مزن اوه چونکه تمثیل می ملت کرد ل واشنطن کرد و همو دنیای بلاب کرد او دن نظمیه وی خوشبونا وی انها مرد کاره لهمو جیگای ای ببینه من یک شیء فاضل روح ویجی شاد به میگفتم مام پکی نها دما شهرت شده تکوشین دا جیران بیرانی و هبود دما کنده هاتن شاله که عملیاتی وقت گریان چیز بود متوجه به همبر ما پیشیا ما جیرانی کیمیایه هم هر ده هاتن اگه پید حاسیه ما اخبار اوی کر باسیه دکرن هم دی ساجی ما خوشی خلاص کرد بکن ها استایو شد که گو والله بازرگانی که لهودری بازرگانی دکو رشوازی گلک باشه میگفتم چه تحمل دکن که گوشم وجدت شيء ما ملت ما امریکان تشتي كان ايجاري خوشبوني وانو الويدر الباشري كردستان تشتكي ين هر تشتي خوش بومن مهم او بو كسكن بصاله جهشتي كيجي كروبون هذه پشمری وان نبخو او حشبو نه او بو جبر بسدا مجي رافرنا نودو ديادا او هزن جهشكو ام دست نشان دكن رافرنا دا رول کی گله گرین لیسته بعد گرم جال که دنیسر داوسته داوسون زانن باجارو کی بشوک لسویسره و کار بازرگانی دلی کار بازرگانی دنیل ویدره داویجه دوانجی بینادا هر دیتنا سروک وزیر کردستان کاک مسرور لگل هر دیتنا وی
Serokwezîrê Belçîkayê gelek pakêşî û gelek cihêtiyê xweşî ye. Li wê derê daxwaza yên serokwezîrên yên Belçîkayê jî gelek vekirî eşkere dibêjin em hez dikin di warê zîraetê gelek tiştên yên Kurdistanê jî li Belçîkayê bicî bikin, li wê derê bifroşin, bixinin bazarê. Ji bo însan hinek kesa ew dikarin ev vê tiştekî gelek biçûk bête dîtin ya jî ew bite têmin lê heger tişek dûrbîn li ba me hebe em temaşe bikin hatina yek gilgilekî yên Kurdistanê li bazarê Belçîkayê jî Ewropayê ew ê bizanin bikin nasandina netewek Kurd li hemû dinyayê ye. Ev ê tiştek gelek me re baş bizanibe bazirganî dewlemendiya welatê xwe rengbûna welatê xwe bi navê xwe eger tu têkeve bazara Ewropayê jî ji vê serkeftintir tiştekî zêde ez nabînim. Yani warê leşkerî de tikanî dey hep hêz bişkînî ew bikî ev tê ji vê kirin lê demekî di bazarê de mayînde bibî bikaribê di wê bazarê de bijî bibê ew serkeftinekî milletekî dewletekî ye û temsîla milletekî di wê evê de kada navnetewî de. Li gel têkilî wê li gel Tony Blairî bibêjin wan hevdîtinê wan binê li gel desthilatiyên yên dewletên hemû dinyayê de Kurd û Kurman jî dikarin bêjin ki ew serkeftinekî gelekî bihêz e di hatiya wî jî ji bo Herêma Kurdistanê û hemû Kurdistanê hemû milletê Kurd jî bibe pêngavekî gelek Kurd ne tenya wekî leşkerekî dunê de bête naskirin warê bazirganî de warê zîraetê de jî warê berhemê xwe da jî bikarin bazara hemû dinya de cî xwe bigire. Ez pîroz dikim Kak Mesrûr û heyetê wî jî û kesekî vê tiştê de ji bo sedemekî Kurd wê derê bête temsîlkirin pîroziya wan dike bi karkê gelek mezin bû karkê gelek xweş bû Kurd li dawîsêne Kurd wekî hikûmet li dawîsêne wekî dewlet li dawîsêne ew morekî gelek muhîm e li vê pêvajiyê xwiste hêvîdarin berdewamiya wî her zêdetir bibe ku em bikaribin li nava navdewletî de kada navdewletî de cîxê bi rûmet bikin. Ew pêngavekî gelek muhîm e hêvîdarin Kurd kîmete vê tiştê bibîne û ev ê tiştê li serê de bike. Ez topî davêjim Kak Ezîz. Bele. Bele kes tejî hayata jê çêbiye ku ew kê Mesrûr Barzanî serokê Parlamentoya Herêma Kurdistanê bi ew kê xweva li Davosê bû wekî Baran Hemze jî got bajarekî biçûkê li Swîsre lê dilê aboriye û dilê dîplomasiya dinyayê ye ku ji dinya çil pêncî nizam çend wê dicivin her carê li wê dicivin hem bazara tê xwe dikin û hem jî behsa siyaseta dinya jî tê kirin. Ême jî wek Kurd Cûrê Kurdistanê wek dewlet hatibûn vexwendin û Mesrûr Barzanî jî wek serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê li gel grûpa xwe li wê bû li wê wek baskê bi Tony Blair dîtina çêkir bi serokwezîr Belçîkayê re hevdîtina çêkir û bi Urdunê re hevdîtina çêkir Omanê re hevdîtina çêkir û gelekî din ku me wana nav nekiriye li wê hem wek Kurdistan xwe ewkî Kurdistan derketiye pêşiya wan ku û her wiha jî behsa aboriya xwe kiriye dikare çi bide çi bistîne. Cenabê te çawa dibîne ya çawa dinirxînî di dîplomasiya dinyayê de? Yek jî wextê me bahsa Makgul kir ya Bilêtmarkûr ya Amerîkaya me behs kir me piçekî bi neyînî jî em mijûr bûn. Bawer ke çûna
Mesur Barzani ya Davos'e ve dermaneki bu esusat benim ve dermaneki bu temsili u tekili avan goboa devletare o seroke wa devletare seri xwe serkeftina ke herî bilinde seri xwe tenê çûnavî wajî seri xwe serkeftina ke herî mezin e ji weke cenabê we got Davos ji bo em karin bêjin ji bo krîza enerjiyê ji bo enflasyonê ji bo geşbûna aboyê û ji bo sektorê taybet ji bo pirsgirêkên civakî û metisiyên jeopolitîk ji bo vana civîn sevê bingehê çêdibin xuya ye Herêma Kurdistanê got bi hem Mesrûr Barzanî û hem jî heyeta bangê wakirina dawetkirine xuya ye roleke mezin keve ser wa jî divê de em pê serkeftîne gelekî pê serkeftîne serfirazin ji bo got taybetî em bêjin bi serokê bi dehan serokê devletan de mesajine gelekî serkeftî dane derû dora xwe gelekî serkeftî ev Kurdistanê li dinyayê bi êrênî danasandin ev serê xwe tiştekî taybet e tiştekî pîroz e wekî dî em zanin Herêma Kurdistanê berhemên xwe çandîniyê ne tenê gelimzat tişt çandîniyê ji bo pazara Ewropa cî bigirê tekiliyên xwe xurt danîn û ew tekilî jî ew ê pêşerojê de xwe diyar bikin yanî di nêz de ew berhemên çandîniyê ê Kurdistanê ewêl Ewropa ne tenê ew devletek we baskirine ew de tenê lê bi tevahî li Ewropa hêdî di bazara de cî bigirê ev xwe jî serkeftineke gelekî baş e em wê taybetê wê meselê de ez hêviyêm gelekî xurt û gelek dilxweş im ser em bêjin mesela gul Davosê û Davosê ew dîtin û raman pêkanîn ez gelekî kêfxweş im ev cihê serfiraziyê ji bo Başûrê Kurdistanê ji bo timamê Kurdan cihê serfiraziyê cihê dilxweşî ye ez wisa bêjim Belê gelekî spas em viya jî derbas dikin mijara xwe dawiyê di mijara me dawiyê da jî peywendiyên Amerîka û Tirkiyeyê bazara F-16 ye hûn dizanin ku Tirkiye ava demekî dirêj e dixwaze ji Amerîka teyarên şer bistîne ewil F-35 bûn Amerîka wana wî jê derxist ku hate ewkekî navê wî jî nayê gotin ku Tirkiye qet behsa wî neke newaye jena dixwazin F-16 bikirin ava demekî dirêj e dixwazin piştî ku 35 nema gotin em li ser 16 baxin ew Amerîkiya hinekî li hev kirin lê wisa muğlaq mabû bê ew mabû hefteha çend roj berê Wezîrê Derve Tirkiye Çavuşoğlu ji bo wî li Amerîka bû Amerîka bi temam em belkî bidnewe lê divê hûn du şertê me heye du şertê me heye yek dibe hûn bi van teyara nabe ku êrişê Rojavayê Kurdistanê bikin û ne bejayî ne jî hewa a jî divê şertekî me din heye ku ava demekî kurte ku
فنلندیا و سوید خواست بکوه ناتو امریکا وتو دانی بود دو گره نظام افقصا وان او کسی که ترکیه جوان را دبیجه تروریست گره وان هر دو دولتا بدانا ترکیه یا جی بدنا ترکیه جبوی پروتوکولا جی چی کرن لی مخابن دوی هیتنا های داویه دل امریکا ترکیه ادیکته کیوسا امریکا جوان را دبیجه یهونی وی وتوی خواه لسر اوکی لسر سوید و فنلندا باش فابکشینن اما یک آدودیا دوی نابه که هنی دی بحثا ایریشا سر روژاوای کردستان بکن چه بجایی چه هوایی و دویجه لگل ویاجی دوی کنگره امریکا بریار بده yani ne ko blayir tane ya ji blayir veje tamam astkarım beji bere le asas biryar kongre kara biryar bide u çavuş oğlu ji zveri le Türkiye dvi helvesta khoy hay kol hem le dij Suid ve hem ji le dij Finland kete dafkeki nikare di tiştek ji beje جبویجی او که سوید دویجه یا جی فنلاند دویجه او صدوسی کسی که گوتن ام سوید نکارن وانا ببینن یعنی کسی وسطن نه او جی بمنات بون برای از تم باته بارا جبوی دیپلماسی چت بیش یعنی ترکیه روشا ترکیه و روشا بازار به امریکا را و دخوازا ایریشوان سر سوریه و داخوازا وتویوانی لسر سوید و فنلند و نحمی به هوا گریدای بدید توی چه بیشی؟ بله که میزن ها دست بکر دست نشان که مثلا F-35 da tamamı proje derken لسر F-16 سکینه F-16 da بلاینت او جو بایدن سروک امریکای حظ که به شوی که با F-16 بایدن یعنی بلای بایدن بله بلای شو ونما اولا انجلترا بو اجاره او کسره مدام مایا اجاره نها لامریکا سناتو گلکی اوه یعنی گرینگه تخوازی دستات سروکی امریکا جو یا سناتو بیارمز امکانات تو تشتکی تو کاری کی بکی yani Ali ki Cumhuriyetçin, Ali ki Demokratın ve derede bir prani bir ders bıkini da ku bu karbiki bir yer ki cüde derfin o mesela çeki granı da protanı da tavavi gredayı evi ya ve konsey bir yer ne dese tutuşacak senato bir yer ne dese tutuşacak için abi. Tabii mesela mereten ya duvan her du çarşavada dve şirova ne ki asıl problem yani şere Ukrayna o Rusya'ya guhartene ki yani embece artejay ki gelek tevi lehemu dünyayı çeker ne tenya nabeyna Ukrayna ve evida evtişt ruda mesela enerji tesiraviyle Rojavay Avrupa'yı Amerika kısmı ki Latin Amerika'ya hatta bir gece Asya'yı Rojavatan nabida tesiri ki geleki tesiri ki yani ne ereni ki bu Züber bir sedem için karım bir dengeme vurulan da ama nizam müşkileri de anha terras bu. Telefona yakki fikri bu. Rasta Züber mi bu? Züber bir sedem her du tişete destişan kır geredayı şerin stratejiki Rusya ve Ukrayna'ya asli ko هنك كاس يعني ما بخوجي بخوجي كارم بيجم نكاربو ما لسات شيروه بكرنا أوكرانيا د واره انرژي دا واره د اوي دا شي بجم گرم رونه اوان تشتا دا زیرات دا جي اقصا تسهيل كي مازن سر دني اواوي هبيه براسه من نظام وكي بو خو بيجم من نظام بتشي تشرا لكولوني كي گلك وشوكتا رون د دنیای دا
سدی پنجی یکی به تنیا سری خو اوکراینیا بخو او دکه ده پیاسه سدی 27 وی روس بو سدی هفته 8 بله همه dünyayı سدی 22 yani دو devlet سدی هفته 8 همه dünya سدی 22 bu. Mesela tu gene bir zahiri avantajdan bizet ki yani tesiri ki abori yen geçtiyari همه şey ki leser dünyaya ki. Süper bir esas aslı Cenova honandına erdnigariya siyasi in coğrafi le evi bu le rojlata nabin o tesiri ve hatta bir gece Rusya'ya hatta bir gece Ukrayna'ya bu Rojava'ya evi bu Avrupa'ya bu. Yani jiber ve sedemi hevuldaneki le Rojava'ya Kurdistan'ı tesiri ki huye ne ereni dikarı leser Amerika bike deselatari Amerika bike çünkü Amerika çend sale le Rojava'ya Kurdistan'ı ne jibo fatire çavime kurda Kenya jibo fatire bercevendiye devleti fu riya enerjiye geleki mesref kulu vederi kirin o hazdekin vederi çiş ve enjameci hel bikire neku çunduna esat ya jine çunduna esas jbovan stratejik çişki ev mayende be ve ye mayende ev bercevendi devlet hayır o bercevendi devlet taşı tesir ki her mezene danu sendine yen diplomasi da şerda ve hamu varida jiber ve sedemi tekiliya Türkiye ve Amerika işi de varida aslında gerek veden peşiya vaneye kela kabitu mezet ki Grişland yani Yunan ve her şey ki o duvarı leşkeri de hin kuvvetlerdi ki modernize ki çekin ye havayı Türkiye'de ziyaretler baştır nahara şovan başladı bile. O küçük metesi ki tıkana ba evet desalatariye Türkiye hazırken bir şey ki ko ve ki naba garanti da bibini çünkü devlet ki havayı da bu kuvvetine besler de ardı da şere ardı da tut tesiri ki bir davi bine nina çenabe yani bir hevdu tamam ki Ciber mesela meşi daha fazla zaman bir ısrar leser evi daha fazla F-16 jî de berdevam dike le Amerika gelek vekili aşkere du tuştu de peşiya. Yek de Rojava'yı Kurdistan'ı şeriki ya erdi o havayı bütçe şevet bir beraber ve ne kirin taku maslahatı van o proje ki van elvederi tekneçe. O PVK bendeki gelek aşkere idanı peşi var. O bend ne bana hatta naha ez bawer kim li Rojavayê Kurdistanê şerikî dinê hebû. Yani şerikî din ji ber nebe. Tenya de Efrînê de nediman. Her derê belav dibûn. Hat dawiya wî çi dibe çi nebe û çi şekil dinê. Me rekane ser wî zêde münaqeşe bike. Çi dikare dewlet wê derê berjevendiyê xwe heyakerê biparêze û çi şekil ciyê pirsgirêkê ye. Me re dikare ew bike. Ew yekî yê duyemên jî Amerika ya NATO ya şu NATO bir gotin Amerika'ya serukatiya van ev dor peşkirina Rusya'ydı. Çünkü Rusya her çendi tekşuna Sovyet Ünyonu piştevi le rojlata navi tesiri ki van gelek hatı şikanı. Tesiri van şiki kim bu? Servi esas servi be serukatiya Putin cari kidini حس کردم که دولتی که امپریا روزلات نابینده او منفعت خو هین زیاده تر بقوی بکن و به پشتوانی دیکتاتور اوید شش خو مشانده الی که ویدنی جه بو لیتوانیا بو ولات بالتک هبون جوی زیاده تر پولونه اوکراینیای و سوئد و فنلاندیا جوانا یک بو کو وکی خود دیتن سینور خدا هم جی خطر هم جی پاراستنه دیدن و تایبت اوکراینیا baş dizanış ve ki dema Sovyet Ünyonu da be durama Giranya Ukrayna'yı var nükleeri de var zanyari de var enerji de var ziraat de çok fazla peştayı o çok fazla dikarı tesiri ki mezin leherimi bike evet işte baş dizanı bu. Ciber ve sedeme stratejiya Putin der doğru nabena seroja da destxistina evi bu destxistina Ukrayna bu şer bedavi kiran o işgala evi bu ye Ukrayna bu ve devletmendiye evi bu sana bin feriko da ku bu karvana hin zedeter gefe zedeter
ne tenya li evê rojhilata navê heta bi gije Ewropayê li wê derê kesirî xwe ne erên li wê derê bikirana. Ji ber bi sedemê jî Emerîkî jî evê xwe dinê, kartê xwe nê dinê vekirin. Kartê dinê yekemîn çi bû? Ew şer îcaze dan wî şer ew kirin pişta piştewanekî Kurd hemû Ewropa bi serî de Emerîkî li gel Ukrayna dengeyê şerê danên û piştra jî li gelek ciyada jî leşkerên Rûs ji herîmê derxistin hîn jî ew şer berdewam dike. Piştra ew tinê heye. Mesela Swêdê heye û Finlandiya heye. Swêd û Finlandiya di dîrokê de heta îro her dem wekî bêteraf devletên bêteraf xwe eşkere kirin. Aslê xwe de dan û sendinê wan hergav li gel Emerîkî hebû, li gel Rojavayê Ewropî hebûn. Li vê bûyerê devî de gihîştin vê qenaetêkê eger îro dor Ukraynayê sibe dor wan e. Ji ber vê sedavê tercihekî kirin û terciha wan jî ew bû tevê hêzê yê NATOyê daxwaza wan bû. Ev jî hûn zanin dor çil devletên evê heye yê NATOyê heye wan hemû devlete razîbûna xwe yani razî nebin tevlîbûna devletê dinê nikare beşdarî evê bibe. Naba hêzê NATOyê bibe. Ku yek ji wan razî nebe nikarin. Belê nikare. Ji ber vê sedemê jî Tirkiye vê tiştê baş bikar. Dixwaze baş bikar bîne. Hinek tiş bidin pêşiya xwe. Bidin pêşî. Yek pêşî çi bû? Gotin min şerê F-16 balafirê wî bidin me. Yê duyemîn jî ji wekî Swêd û Finlandiya jî gor xwe hinek kes hene 430 kesê dixwaze wan tişta. Asê xwe yên 130 kesê daxwaze wan ji devleta Swêd û Finlandiya asê xwe cî pêkenok e. Yani ev şanze mere dikane fêm bike. Yani dixwazin bihêz bibin, dixwazin çi dibêjin leşkeriyê yên hewayê bixwet bike. Lê ê dinê teniya ew e. Tiştekî sembolik e lê ew jî dizanin ki di navnetew da di warê penebere de hinek pîv hene. Di wan pîva da jî kesek nikane goriba keyfê xwe evê xwe tiştekî radeste bikin û taybet devletekî mîna Swêd û Finlandiya jî evê tiştê nakin. û bersiva wan jî gelek eşkere bû tiştek wisa henda menîne ji ber vê sedemê jî ew nikare bibeke pîvekî bo pejirandina evê me di navbeyna NATOyê de. Ez bawer dikim evê bi şevekî wî çareser bikin evê Finlandiya jî û Swêd jî demekî kurta beşdarê nava yê NATO bibe ew stratejiya Amerîkayê da bi pêşiya xwe evê hemû yekek bi cî were. Kurt û kurmancî em hîn bêhêzin Kurt û dirêj bû. Belê gelekî spas. Belê gelekî spas. Yani li vir wextê ku Finland û Swêd xwestin bikevne NATOyê Erdogan xwest di raya giştî Tirkiye kek ezîzî tune min delva wî tizeke ji bo wî hat. Kek ezîz hat. Yani Swêd û çi ye wextê ku Swêd û ew ku xwestin bikevne NATOyê Erdogan xwest ji wê mesajekî bide raya giştiyê Tirkiye ku hinekî piştgirî bigire ji wan ew bike. Lê ew jî bi vî gotina hayê dawiyê daxwazin şertên Amerîka ez nizanim ka Erdogan kesekî mîna Erdogan bikaribe tu bersivekî bide heyetine ye nizanim. Lê ez ê ji kek ezîz bipirsim ez zanim ku tu nevî de çûyî hatiye ez nizanim tu tî bûyî ya jî ew kê te hate pirîn lê wek me behs kir divî hefta hada çend roj berê Wezîrê Derve Çavuşoğlê Tirkiye ji bo standina F-16 çû Amerîka qewlê wan hebû. Yani wisa qewlê wan hebû çû ku ew bikin lê li wê du gotina derxistin. Tu şerta danîn pêşiya wan. Yekê jî gotin divê tu vetoya ku tu dixwazî li ser Finland û Swêdê
د ناتوی دا تبلیبونا ناتوی دا دوید تو بحثوان نکی دف جی بردی و آدو دیا جی مثلا روژاوای کردستانی بو ایریش نکی جبر کلوی که ایریشی وید که او چاقو که امریکا خراد به و شفت داویه هاجی سوریه و ترکیه و روسیا کتبون ناف دانستاندنی تخوازن تشتکی دم بکن به اساطرا لحف بکن اوجی خوشی امریکا نتشو امریکا جبوی جی وی شرطی دانی پیشیاند و هون ایریشوی نکن و یک جی چمکی هون روشاوی خراد کن او چاق لوی ناکوکی زیدد بن روش خراب دبه آسانی کرن زحمت دبه جبوی گره هون نچنوی و اوه دنجی مثلا فینلندو او که بو لدی ساجین ها ترکیه تخوازه 40 حب F-16 بستینه F-16 بستینه و هر وها ب 20 میلیارد کیلو پلین F-16 بستینه malzeme F-16 بستینه برسوا امریکای او بو ترکیه نه بدنگ مایا نظام چپکه که چف de Türkiye hem berviya. Kek aziz. Kek müsa dengemti? Bele. Eri. Kek müsa dengemti? Denge ve hiç ne dağıtış böyle beşim ya. Ne dengete ne denge keke bayan hiç ne dağıtı mı? Dengem anhatı? Ha anha zavrında dengete. Kerem ki. Bele dengete zavrında kerem ki. Ha baş. Dengeme nasıl çıkmayacak? Tene yani vakti zanin şu Türkiye mesela S-400'u tekili Rusya'ya gol peşketi o programa frokerin F-35 F-35 işte bername derket program ederket o böyle de Türkiye bu fırtına F-16 خواست و نوکرنا F-16 globali معنی نوکرنا واشی yani خواست لی امریکا جو هدو کارشی به ارینی نگو mesela bu Rojava ketel Rojave o mesela NATO'ya Finlandiya o Svedya ketel holi Lisa bedengiye kebu jadi Amerika bedengiye kebu ve ısrar NATO çıka ısrar jitkir Türkiye tişte ne bu itxwast susabejin tişte ne bu itxwast gora Avrupiya Avrupi hatta pelek hatta ali ki go ere payvaji resta xokşan işte go resta xokşan evna çun Amerika fam yani bu gopçeki dışna servaskun le bernama vade F-16 ev tayri şef F-16 jihebun Durde vaka fırsandaki jibe ambejin seroke Amerika'ya deket gobaşe eme bir eriye eme vana bu fırşnete le şartı mehene şartı meyi geret Svedu Finlandiya be şıkkı be evke kabul bekeyek ya duaşı ne beşer ne havayı geret erişi rojavaneki ev jibego ev jî ام بهفرد ناف خباته کدن دورده ام نخوازن زراب جیوانا و دیساجی seviyede disa kongre gerek kabul biki yani bir de az bejim jiternaki gerek kongreji kabul biki manavı aslında Amerika disa gonna yani hiçbir göre Türkiye devlete kavusaya ticaret sözü akone sekiniye. O ticaret vaka ahlaki vaka bejin
او تشتي ناف دولتا دا گودبن راستي نچوية إلا بخاپا چوية إلا بحيلا چوية چاوا هيني مبونا aslında هيني مبونا قو كان حيلان مبكن أفضل الكلمة جواوية كان دنيا يجب أن تشتي بخابين يعني أخير فرسان كتا دستي أمريكا الجولان فرسان كتا دستي أمريكا قو باشا أزا تاريخ بفروش مثلا لي شاتين أفن أزو صار بيجن peşerojede mesela İran'ı he veya Avrupa jiboy paslaran او jidnavda jiboy paslaran xistna lista terörü ev peşerojede jiboy İran'ı deru dolar ve tank biki ego kalbe pişgiriye biki Rus ve Türkiye ego kalbe yani pişgiriye İran'ı biki Rus'u Türkiye'nin duvurda kuyaya evet Türkiye zah darbe mazınşı bukuya yani nikar be taraf meni nikar be taraf meni anji jiboy zanego İran tekeri zanego deru dola İran'ı bir gertin deru dola Türkiye jite gertin uşko hedi dola Türkiye jite gertin hevidarım ev jiboy rojava jiboy metişteki erini bu go even avşatdan peşi düşat yekje Svedu Finlandiya gelip kendine be itiraz bibne endamyan atı gayet kabul biki ya dua gayet mekebir rojava yani halas siyatüne jiboy me kurda tişteki pır mühimi disa çi bejim زده وقت مجینه ما گوتنی خواهی داویه دو ساعت تمام متقول همه ساعت و 10 دقیقه تمام کن 2 ساعت ما زده بو yani نزدیک 2 ساعتیه از بیجم گوتنی وی داویه هبن کرم کن گوتنی خو بیجن بله بریس عزیز کرم که گوتنی خو داویه لی بیجه باشی جان بچم با کیک پارا Şimdi bence denge ne spas kıma, bes denge hiç ne. Denge mi ne? Tamam spas ki. Başka kek paranete gotini khoy dawiye ge habe beje genami barnama khop. بس وصیت کم کتاری شافال مدیا که ملاوا آوابه سپاس بای تماشاوان شافال مدیا از این روزه و مخالمه یکمی من بیجه مخالنی خوبه به کردی به برهنکی به کردی به جیانا و به کردی به نفساندنه و کردی به کردی بخون کردی بخون کردی رازن شبکه خوش و گرد گلک سپاس از گلکی سپاسی وقت کم کن بشتر برنامه مبون برنامه چارپلی بون و هیوید کم کنم برنامه پیشی داجی بکاربن هف ببینن دنگه مناچه با عزیز خوشه لی تشناوه جیوی داجی ازی خبردن گلک سپاس ما مستا عزیز کت بشتر برنامه بوی و بیرو رای تجی و سپاس با تماشاوانه مک آوان زیکی 2 ساعت مرانه به صبر کدارید کن سپاس با حوالین رجیه کل پشت اکرانی قهرمان دکشینن مالوان آوا به هر هبن و ام دبیجن حتی برنامه کی پانوراما چارپل مدیای ببینن دخیر و خوشیه دا لحیویا مبن خاطره